Evo, Obzovoda mi je pa. tekmovanje v tiramisuih med dvema jadrnicama. Zdaj bomo določili, kdo je zmagovalna ekipa. Dobar dan. Dobar dan. Dajte se tukaj beležki nekako poštimati. Posluševalec za barko Kontrovento in posluševalec za barko Pizolo. V glavnem testiramo dva različna tiramisuja. The game is on. Kaj mislite, kdo bo zmagal? Tekma bo zelo napeta, prevladala bo tekma okusov, izgledov, strukture, bončic. Bomo videli, kaj bo odločila. Jaz mislim, da bo to veto dobri, da se nota mogla odločiti. Samo smetana, pri drugem pa... To ne. Istok nisi še tako daleč. No, tega bomo ceno 4. Od 5. Ja. Isto kot pri usta. One od pri usta. Da ti ne dajem iste žličke, veš. Prvi pa drugi, jaz je prav, prvi pa drugi, ne? Brez namigovanj. Ne, čakaj, bo pol povedal ceno, ne zdaj še. Vse je v redu. Ti si zapomen prvi, drugi. Zdaj gremo pa... Kjer ti je bil bolj všeč? Enako stvar, to je mogoče 4.1, ampak... Koliko zdaj? Čakaj. Istok? Si radi za naslednjega? Mi bi mogel malo vode popiti. Čakaj. Ko boš pri usta, imamo naštevo. Ta druga varijanta je bistveno boljša. Ta, zadnji. Ta zadnji zame je bil boljši. He says the second one is better. Kaj pa naš What does žirant your pravi? gut say? Žirant pravi, da je bil ta drug mogoče za malenkost boljši. Ampak bolj kreme je bilo, kad prvo Oba sem sta dobil kavo. pa odlična. A bi probal še enkrat? Da ima še za mene Ajde še enkrat. Da se vidva prepričata. Ja. Štirko sem unga ta prvega ocenil, sem zaradi tega, da sem imel rezervo za drugega. Da si lahko imel za 5. We will go another time. Oba sta za 5, aha. Five, Istok said that one was significantly better. Istok, še enkrat probaš. Katerega smo zdaj dal? To je bil isti, ki drugi. Se pravi, ja. Zanimiv. Sam sekundo počakaj še Istok. Picajo z nami, ne? Istok? Prvi mi je bil, ta drugi je tisti, ki je bil prej prvi in je zdaj jih kontra. Ok, kje je to neta žlica? Zdaj je The one that he got before Istok a žlica. second spoon, he got it now as first spoon, he said. Interesting, what? se tudi različno, kako zajameš, ne, mislim. Res je. Ja, to pa res. Ali po podnu, ali po vrhu, ali vse skupaj. A daš še kaj kakava zraven. Zdajmo to kar tudi tegale približam glih zajame. Okay. Drugi, a si ready? Istok, seš pa še dolgo. Ampak te boljšega. Se lahko odkrijemo, ali kaj? Ne smeš Kateri je bil odkrivati. boljši? Drži se tam, da ne padeš Zdaj not. tako, naj on pove, pol pa Zamenjamo škatle. Ne, oba sta Prvi je Zdaj, malo slajši kot drugi, ampak Ok, se pravi, to je to, zdaj je 1-1.
V redu cena je. Jaz pravim, da so To je en del. Še zmeraj je oba sta. Ne, se sta Oba sta boljša kot kar v Ljubljani, kjerkoli. En aplavz, prosim, ne? Pa mislim, da rabimo Bravo. prvo še enega ocenjevalca. Ne, to je bila prva tekma, ne. Bo še tekme. Koga zdaj razglasimo? Ja, oba Razglasimo. Oba sta dobila ocene v plus za obe ekipi, ne? Clara, what you say? Which one is better? Dajmo, Yeah, a damo enega ocenjevalca še. I na think Lano pa ti, cream of this one right, it's tastier, but also this is well made. Jaz sem, aha, ja. It's Zdaj je tisti od gurman Less pec. Ja. but A still dej good. bova še midva probala, jo. Ajde. Ne, Sam naš ti si ga kuhar že mora vašega probati. probal. Ja, naš But we kuhar. should, we Ja, should No, pa daj ne naš bom. kuhar, Dejan. Ej, bom, Da se lahko damo odkriti. blind, also you. I will try it. Ej, I didn't try it yet. Kaj si pa že škatla potuje? Ja, sam ne treba še tako za hrbtom, ne? Najbolj uporabna stvar. Can I give it to you? Da ne boste preveč preizkušali, ker tole kar razbankuje že. Ja, Zapreš pa postaviš. ja, ja. Will you be like this? Yeah, this I can see, you know. Okay. You can see. Yeah, I can see. Jo, sam But mora to close your fer. eyes. Close your eyes, ja. Dijan, are you ready? Kaj pa če bi še en deval, hkrati da kdo snema? Snemamo. Jon, daj si špegle dol, pa jih daj čez blago. Tako je. I will start with Jon. Se je res malo bolj temno takole. Ja. O ja, pa tako mi je težko oči odprte. Se ne rabiš Zaprte vrteti mej. odprte. Imam zaprte. Ok, super. Dajem. Kazi lepi. Are you kidding me? What? What open? Daj ful, tako kavnast, Ja, ja, kremast. Ful ima English, veliko please, I kreme. don't It has understand. a stronger taste of coffee, which I like. It is very creamy, which I also like. It was good. Can I taste the second one? Ocena? You are lucky that I didn't give you the Ocena od 1 do 10? Open. Vem, da je ta naš, samo moram priznati, meni je všeč okus kave, ne, in mi je bil prvi boljši. Ampak po čem pa veš, da je ta nož? He said that he knows this one is ours, but he likes the taste I of like the coffee. taste of coffee, you have a stronger taste of coffee, Oh, which I like. how do you know which one Yeah. is yours? Because I see ours has much less cream and much more cookies, so I can taste this. Yeah. And yours has much more cream and much less cookies, but has a stronger taste. Because you know that, Then yeah. your turn. Open. Then to camera we will show also the inside. Open. Right. Say something. Good or bad? Soft cookies, I think. I like that. Cream was also good. Give me the second one. Yeah, this one is like eating a cloud, I think. Like eating a A cloud. cloud, what's cloud? Ja, To eat. oblaček, tako, Ja, but tako lahka. Ej. Okay. They are which both one do good. you prefer? They are both good. They let me try one more time, please. Yeah, I need to try one more time. as You well. Ok, pa lahko zamenjamo, ne? Vi dobite Jaz sem bila vašega. tudi žirija, ej. So Ja. first, no, I will start with Jan now. Open. No, prav pa gre pa vsako žirijo enkrat, da sproba pa pove. In to je to za zajtrk. In pa do konca pojemo. Popodne naprej. Nismo se mogli odločiti, kjer je boljši. Ja. This is amazing. Second. Are you ready? Yes. I would say the first one. Okay. But
they're both good. Yeah. Jon, your turn. Okay. Second. Wait a second. I'm ready. Yeah. Yeah, now it's difficult to say because Ja, no? Ker si dobil več kreme, pa bolj namočen. Ja, ja, yeah. Oh. Zanimivo, ne? ja. Now I would say the second one. The second one you Yeah. say. Ja, kaj ni da ne opazijo te razlike. Are you both sure about your decision? Yes. Okay. So then the result is 1-1, huh? Yeah. Hrane od čebule. Oba sta zmagala, oziroma neodločen rezultat, kar je super. A res, ali kaj Ja. sem jaz bral? Which one did he pick? You picked before ours, and second time you picked yours. But Jan picked, said that the cloud was yours, Yes. but Zdaj si pa rekel, da je naša. the tasty excellent what you said it was ours. And the second round, which one was first? Yours. Evo, naša prva riba. Kaj ti to gleda? Zelo lepa, zelo lepa, Šata. ošata. So we won this contest, eh? Malo vode damo noter. Ali? Ayo. Kam ga mahamo? Mahamo Kapitan. ga mimo Piškere, zdaj smo v Kornati, gremo mimo Piškere in gremo, plan je, da gremo do Capri, natočiti vodo, pa na drugo stran Capri, vzhodno stran Capri, na kopanje v čudovito vodo. To je to. Super. Lepo Mi je. čakamo vsi, ne? Da bo zavetje, a? Ja, v zavetje. Ja. Super. No, let's go to Kolpa. Ok, imamo. When I put it like this, you see, I don't really control my say, yeah. Yeah. Okay. So this is one way. Same. And this is for? Yeah, but the other one had more sense. Go down maybe. It's depends of Where the enemy is. yeah, or the enemies or terrain or something. Thank you. Thank you, Laris.
Kako se reče temule? This is not for special forces. Special forces, Yeah, no? because you can use it with only one hand and the other you can defend yourself with pistol, with, you know. Cool, cool, Yeah. cool. And you see, I can do this control. Maybe I need it. Who will fall? Huh? Give him the pistol. So you see that I sit comfortably so many hours if I want, and I can do this, and I can check and wait for enemy. Moment. Very cool. Moment. Yeah. Hoppa. And then I can pull it myself like this and go back. Very nice. Larry's survival. Yeah. Tega tlak pol tudi, vse ne rabiš, da tega sploh delaš. Nekaj ti pa glavnega prosim, da imamo